Sadaqallahu alazim. Kwezi watukufu wa Islamu wa Komoro, kwezi wandu zangu wa mbajini, kwezi wakaribu nami wa mbajini ya jua lohutwa, kwezi mji mtukufu nazaliwa na lelesheha dembeni mabeja, kwezi mji mtukufu na lola ikaondu onlalaoe makatini zambao yanu tsujini ngome, rehemana amani nazi mwendeleni. Handani watukufu ngarita hao ze samaha za hatu husuni mwanyu, ho muda mwinji rauvita ratushinda ranji ya vanu, hahu esheleziziana kama kawaida, hamade namna niko mwambiani ya ukaya siti wajizi, sha walakin ngasina mbarongo ntitikao ngari rambu wao, yaboye kibinadamu dohuja rieshelezizie. Heze taratibu hizo hatanga mwishawe namna lejika ondolihe yao, zinu taabu za mbai za mbwade ikaonga ziritabishao, hususu ande makati madziro ikaonga sinao yanu. Ebonge heze taratibu hizo ngaritaho ze samaha rimambieni ya ukaya vanunga si haruma yembwana kama kawaida. Kamjurengesha bahashinu nambe ya ukaya nsina hamba hamando wasaya wakuhamba ya ukaya huwa na mbwana ti ubabifu ni wambie ukaya owanru waongwa onaonai. Ukaya makati ya hale ambeseye rijomba he namna hiyo shaho wakati rilonu habasa ngarijua ukaya zembwana ngaziwanwao haruma communication. Reka communication ya kweli, reka communication ya nrabo, ani mawasiliano marongo, mahadisi, makalma, reka yo ya kweli, reka yo ya nrabo, sha haruma ye dunia kamil ngarijua ya ukaya zembwana haba hanga zambao ha communication namna ya hurongoza imaraia walo haruma zentizo ntipia suwa wanruwa wambie makalma ya nrabo wanruwa wahadaize ankli suwa wambie makalma ya kweli wanadamu waelewe ukazinu ndeze kweli na rizidungi. Ebonge mimi ngami kinyume no wanadamu wadumama ukaya na rizie ubabifu ubabifu uo kotufanya ndongo mimi ngamambo izoti kweli ubabifu unundo ufanya ndongo hauka unundo utongao engendizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajorijora mbia ukaya fadhakir na mwesheleziziani yaboe mana ya hoshelezana iho hurongowa shayoti husaiduku. Abonge kwezi watukufu na rikeradhi rikubaliane ze kweli au kaya siwasaya ikari jamano karjapa robalia ukaya ngarjori mwambieni au kaya sinderilo na ankili shangari jori mwambieni mke majuiji ani zila rambao nyinyi ndo mjo urenga mwangalie mbimise heze ankili za hanyu eze kwelinda zibi eze ndrabo la zibi warambia uze kwelinda wabi warambia uze ndrabo da wabi. Iyo ndi kikawaida sha mwanadamu mduka soljilekeza kabanu mimi ngamodo nambio wandu bazinu ndeze kweli la ngondo wambe izo wewe ufikiriu ye mwanadamu nde ujo analize ula umwambiao yaoneka ezila umwambiao zilandeze kweli icho mkinishi yake zilandeze kweli shaya yankile yahe yajeleze ya ukaya zilandeze ndrabo ijo kirike zilandeze ndrabo shaya yankilie yahe yajeleze ukazilandeze kweli. Ebonge watukufu kejajoka yo hujisa holihomi mwana mkomori ikao mi ujikubalia ukanga mfanyo siasa holihonde hawa nziro kaonge yo haruma yenti zenti humbili za bakisha zinu wanruwa iyo na uho matsoni namna inu heli ijao kartu juwezi joka urendeha au kaizongizo haibuni mwa Mwenyezi Mungu walakin zila ikao dori zionao izo ndizo sisi wanadamu ramba rijije izo ndizo sisi wanadamu rambarizi analize de zila za venu harionao shatinde za tataya o haruma majafu ya muo ya wanadamu. Ebonge holi za venuha wandu hamanda si ikawa alhamdulillah si unji haruma zerezo sosio zinu ritaha amani ya henti ne taratibu ya hulekeza yenti kauladhimu njevanu njenrande omaji wadziza hangu wanasho hangu wanrwasha hangu wanahangu wanruwashe wa mwali heila jirma ne nafasi ne jitihada no usubuti hauka izongizo bohari hauka banu kwezi watukufu si wanduri jo haruma zerezo sosio zinu banu tiuka yasisi ngari na rongori zijua urahananyi banu tiuka yasisi ngasi wajizi rahananyi banu tiuka yasisi ngasi wataalamu rahananyi sha ngabomba rongo rani kilo mwatsuni kilo ndo usubuti ndiyo dahi
diyobahisha banu nyinyi wo winji wa hanyu nganyinya zinji mzirambu wao mziju wao mzele wao rahanasi rijao harumaze rezo sosio zinu rerongowa izo ambese yengabo wanama watoshinda wazitanabai mimi alhamdulillah Mwenyezi Mungu hanika yemba hikma hiyo ngamrambuo ya ukaya ngabo wenji waele wao hakura hanami walona ujizi rahanami walona faswaha rahanami sha wapuziziwa no usubuti iyo nemba rongora mkazani ebonge ikwezi watukufu yo muhimu ni mweshelezizie ni embabi yo mrambuwe kabanu siti wajizi siwanurujobanu sha ngaboranikilwa mwasunikilwa hindi do usubuti ebonge heze taratibu hizo lazima hurijeribeshele marahaba wandosha hatu wao wanasho hatu wao wananasho hatu wao wanawashe nana ye mashababi wa mwali wa subuti wajitemka ya ukaya kwa na uparo karadhi kwa na uparo kanezitwa za hao zo bonsingo juu halafu waone ye mwali irejezi wa lingoni ikihama kaijapa kaituenshi harumashe ibande shanti shakumori nrudi tena ni rande homage Dr. Jabiri, nana ye mwanama Abu Khairi, nana ye mwanama Abedi kaunge hunu Faransa, nana ye mwanama Azida. Watoto, mashababi, majweni, wazeye, ikawa alhamdulillah, wajitolea heze nafsi za muoza hao, iliwa waniye Komori. Nariele wendo bwa Komori. Narielewa ukavanu mwali wala kwa tuwa niliaze haki za hemwali. Izo dele kalma muhimu na kanza njeni la bewanu botazi. Haina mwanadamu ngene namna ya kuhelewa. Izo ndizo na mwabianika ze ankili zihanyisiwa. Haina mrungene kiase ya he. Mimi ngamwelezo he kiase ya hangu hedi mimi naelewa. Haina mwanadamu ngenaye taratibu ya kuhelewa zenongo ni namna ya kutekeleza zenongo. Yo ndi maana bokongi yo muhimu haina ujokange na wa usubuti. Hamandu onlonuo, hamandu mwanama fulani alonuo, hamandu fulani alonuo ya jinike wa usubuti uo ya jaharu mazerezo sosio zinu ya jayambe haukange na wandu wajuhumwelewa. Ngena wandu watu jelibo ko mimi ngamina wandu watu hunelewa ngamina wandu watu jonelewa yako hiyo ndio maana bako ngaripara nao hasonti pia haina ujoka ya Mwenyezi Mungu hamjailia ngena usubuti yaje ya mezendongozini ebonge kwezi hahureje indondondo riwoni sane ya ukaya vanu karituanilia wa mwali ekangarangalia uze kweli watukufu vanu bo wangazija vanu bo wanzuani ngeladhimu rirambue ukaya yazingamanyi hatsinde mumwali yazingamanyi handenti ya Komori haukaya lesu alalinu warungwa wali tafautishao ngwafanya ukaya wangazija wa urumu yesabikia hao la tijau ho ukweli ndemanana ba nkile ya hangu hena mna mimi nielewao na mwangalia ranzi 99 wa Komori mturongo za wangazija mturongoza wa mwali, mturongoza wa nzuani, mturongoza wa maore, nga mrongozo wa Komori. Na mangalie ranzi 99. 99 eya renga yenti ya Komori ya uparwando. Azali asumani. Izoko eli hazalo harumashe isi wa shangazija. Hairenge hele dzina la heshe isi wa shangazija. No. Sinde namna hiyo. Watukufu na rangalie, haina mdu na analize harumaya nkile yae. Azali asumani kajarenga yeyezi 99 hauka ye mwana mngazija. Harenge yeyezi 99 hahuri hadaya. Hasonti pia si wa Komori ya ukaye mwana mkomori ya taho ya toweze taabu ikaunguzi wanobo ya kayeye haka Dezoma na wahele jeshi ya ladhimu yatiye amani ya yensi hambangu urengo ili yatiye amani haruma yensi amani parihana kaija parihana wandungwa wambao ngwa ambao kaya yende ya tonga jau yende ya sisa jau yende ya heza jau shao ukweli ngena izo ya tataza haukaya ngarirangua habasa riwasuli haruma ye daraja ya uhe amani inu ya parihaniha le 17 février harumashe isi wa shamwali bo wa Komori harumashe isi wa shamwali rambao le 17 février babakisha mtumbili banu ikaonduwe wandu wajuka hanza wende wa sherehi ele 17 février ilo waparihana hindi
waparihanaze taratibu ya heshehirisha uraisi ukange ladhimu shido badiliwa haina maha watanu wakati yo ikama hamine baiko ije ibadiliwa ifanyi hama hamitanu shende nzuani shende mwali shende ngazija kwezi wa Komori nari ujuzise le suala narangalieze kweli narieshelezi zane ya 2002 weshehiri shaladhimu shirumani mwana mngazija manabo remfanya kangarani sao haruma lesiwa la ngazija eshehiri bo shaladhimu shirumani mwana mngazija waka wanga wahenda wataheshehirisho waka wenji waladhimu wende deuxième tour wanga wararu wende deuxième tour wana wangazija la azali harenge haukasidhalike mali na mradabi duwaladhimu wende ndo naye shaharudi hawamia harenge heze mfuzae harengeza ukayeyende jeshi harenge ya ukayeye katsuwaza mbamru o haruma ye Komori yabo wondo kweli yabo bowana wa Komori narielewe ndondo kabano hata wangazi jawa wao shehirishinu kwa japaro hundra ye bahati wa shiruma haukaye kashituruma ni mwana urumio fikira za Kikomori kashituruma ni mwana urumo fikira za Kingazija shawo yimru ikao ngurumo fikra zahe personnel faida zahe wae hayeche da inai familia he uondo ukweli izo nongo ikao ngamziwo nao wao hihe namna inu yonde mana buko si wasaya sikari jiwamba ndrabo si huja ramba zile ikao ndo za venua shatindeza tatsaya haukayeza tatsaya izo za Mwenyezi Mungu na mtume shandeza venua eza venua ngamwonao hindi de familia he waundu warumao mparo na waranzidwa kati ya Komori radiso hundra maraisi ngavo raisi ya paroja yabo ya rengaye familia he ya wanika ze posto kle za henti kabati izo mziwo nonga mzienshi bwa Komori timambiani ka mimi mihwamba zila wandu waonao mihweshele zizia zila wandu waonao waesheleye wakanele beshelea la heze kweli wandu watibakisharu mazendabu vaninu serse vaninu ser 2 vaninu ser 4 vaninu ser 5 la narike harumaze kweli bwa Komori wandu warambweze kweli ye mwana mkomori yaelewe waye shaitike mimi ne umswaliti ya ukayafanya jao wewe ndi mwana mkomori juje wawe utambeka yewe mtu wa politiki ngofanyo yewe leader ngofanyo yewe parti jao yewe mwana mkomori yewe ngofanyo yewe mwana mkomori ngolindondo ya jehuda ilie yenti yaho ekatindawe ebonge heze taratibu hizo amanzoni wenese ya ukaya vanule 17 février linu ya ladhimu ekangariliwaniliao vanu kartuwaniliao mwali vanu ngariwaniliao o wanawa Komori onti pia ukaya ridhulumiha haukanga sina manadamu toi hajaha konfiske yenti hajaha renge yenti ranzi 99 kajaka makini vo 2006 shahirishinu sharumani mzuwani kajaka makini vo 2012 shahirishinu sharumani mumali iroho yahe kejaka makini hakahama mbuzi ya mpaya baishe wanadamu ngwambao ya ukaya haende hawalala katina rongo ya kahamba paskwe hakaufikiri namnaje ya joka huja ya jeri kadamize dahari hata haini wakati ya jula wa duniani ebonge kwezi watukufu kamuhimu rijerande homage wananyasi wa mwali surtout de M17 ikawa wahundu ya fikra yinu ranzinde zama za lebunjilio linu lafanyishia umkonti unu wafanyishia umkataba unu wafanyishia warenga le zina la M17 wajikaza wanisolirumia ebonge si wasaya ngariwonao mastaajabu ya ukayari tsidiwa zebo watukufu ya ukayaye M17 wo sherehi wo hanza wa sherehi ile datilinu ontihu yinu sha haina wakati waruhawa ifanye sha tujuru voto kabri hata nyihu uona wandu wako ukaharumasha isi washangazija ohalza warohe samahani no wano harumasha isi washanzuani ohanza warohe wende mwali wende wangaria ye M17 ili wa sherehi ile etarehe yinu sha wakautini wa magoba wakauzililiwa bwa Komori yonde banu eka mkomori kututa uoneze kweli yo problemi yaho
sha hoesheleziziwa urambuweze kweli ya ukaya vanwe mwana wanzu ya zalo abantu woi hasa hazalo hale ngari mrambua woi hasa hazalo arangu 99 rirambua woi hasa hazalo aranzi 2002 rirambua woi hasa hazalo aranzi 2016 rirambua haukaya ranzi maumbishiha nyonti pia habasaka basi mwanadamu ekangwa nzo yasome nzo yarambue uturambua haukaze rezo sosio zija Mungu kondani hahe haunoze nongo zibirao harume dunia pia o wakati rilonuonu mwono 2016 mparoishi ya voti za troisième tour kazi ja paro fanyishia shasema krizo pia zifanyishia no ili tujuru mwangawoi ya renge yentia hatu mge mimi ngamstajabio o wandu ikaho ngwa wohenda wakati wambakaya woi raisi woi jau no woi puchisti woi mruikao izendongo zahe pia za uturumia mvuu za uturumia nkalizi ebonge yonziro eka haina wakati mwana mkomori hatokubali hususu ndo wajumba hatu no wabeba hatu no waziza hatu wakubaliu haina usiku wa juma wambao kao maislamu wajusiwa wendao wakati ye wandu waswale juma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatukuza wa usikunu waruma mfumo yatukuza wa usikunu yardia behaze aya zahe harume Qur'ani yarambia ya ukaekari swali juma na ritambalie bwevande juma siritsahe riziki ya Mwenyezi Mungu baho wazaza hatu no baba hatu no jomba hatu ne mazuki watu no wana yezo wakofanya hindi ze juma ikawa roho jumani ngwaremao nyikumbi ngwaremiao azali nyikumbi usiku mtukufu watukuziwa yamba ukaya oeka rirenti ze miamala za hatu zonti pia yekelera ya hejuma ijarirense miamala ya hatu rirenti ze biashara za hatu zonti pia renzatu rendera swali yekari sari swali ritambalie bwende jumanti ritsahe ze riziki za Mwenyezi Mungu baheza dunga bala bora roho msirini ngari njiao haruma nyikumbi za huremia azali matari ebenge kwezi watukufu kaujabanu njaka njeni mpareni nimwambieni ukayana mjuhe mfeti le 17 février au kayami ntina amri za humnikani shatika ujani mweshelezizieni ni mkonseyeni ya ukaya le 17 février litiribiriye bahi sonti pia shana ye honti pia haini mahalani joka yangasi homijini hatu yemabavia hatu nana ye ujoshinda yende haruma shesi wa shamali yende angariye wananyasi wa M17 ijoka muhimu iyo konsei shaka tu oblige mndu mana sisi wandu wa oblige wandu si wandu sisi wandu na joshinda ri oblige wandu hamade namna wandu jina wandu ngamba ukayangena mje mfanye kari tu oblige mndu yafanye ngari to wao konsei ukaijoka njema ye ulo karibu ya kurubia wananyasi wa M17 le 17 février wende wakensi walile matozi haukaya banu kwa twenda wa sherehi haukasherehi inungo ondu sherehi ndongowo zihenshiu ndongowo zilio ndongowo ziparihani hao shai le 17 février badika itu parihana bwa komori ngamona uka haina mbandongo yakaya haruma wa mkataba wa fomboni wa le 17 février badi usauvutwa zila zisiwa wizo zila autonomia hezi siwa yakaya isa itolwa ila constitution yakaya yakahurumia ya 17 février itolwa giabu ngarendora sherehi nkarchondera sherehi ngarendo msibani rendera juzise ezinu haba ende namna inu hatansundai ezabarini ebanu ngarkonti helinu hatansundai bahata ila turnanti wiyo mngamona isaivutwa yabo 17 février ngenda hu yabo kabasi yakaya ngarendora fete shangarendora lile ngarendora rakensi rifikiri ngarendora rakensi ritsahe taratibu ngarendora rakensi ritsahe namna ngarendora rakensi ritsahe biswara haina mbabahanu ljokaya timpaka mwali wa mbajini ngamjojo ubaki mbajini wa mahame mbaki amahame wa itsandaya mbaki itsandaya wa bambao wa washile wa dimani wa ainsi de suite wa emijio emabavu yao yonti pia ngamjo ujua ubaki haruma emabavu ya hanyu bo watukufu ili msherehi ili mkenti mfikiria ukaka mtu sherehi shanga mkonti umfikirie
ende namna inu hata nsundai ebonge kwezi ikamuhimu rijebanu rijeri reji wanadamu wa riwone wajue ya ukayabanu ngasibanu wananyasi wa mwali wajue ukabanu zembio wandu waladhimu wazende vanu kartuendelea mwali shabanu ngarendeleyao emasiwa yomane babanu hata maore emasiwa yomane ngarimbao Mwenyezi Mungu baike ngabwandu amba ukaya wandu wa ya renti karna ujua uparo ya ranti bien sûr lazima uririshi zingare ya la mararu ikao dayo ramba ukaya ngasina urakubaliwa ne Mfaransa ya rinika mana yende urigere karna ujua rambe ndrabo ngono yende urigere ze ebije hatu yende urigere ze ndogo zonti pia za hatu ya boya la masiwa mararu dosana rialekeze dosana rihunde taratibu namna jerjo shinda rialekeze nana hufanya taratibu rirengo wananyasi wa maore ikaunga sida sinao si wasaya harumaze mbana ikaundori kwa ufanya ngasida sina wananyasi wa maore kaunga si ufanya haziba zimanda sinao harumaze mbana zinu ya wandu hamanda wao hamarizi wono ngabo wakawa watia kandidaturi za uraisi jehelika ngabo wajuhanza watia kandidaturi za uraisi yabongela dhimu harumaze wizara warengwa jabukori wano haruma yemaraisi wabira ngabo wananyasi wa mzuani wa maore wahunda wakaharumaze guvernema zakauduhansi wa harume maraisi ya vira izo zonti pia izo taratibu za uvura wala wananyasi wa maore iliwa ndu wadora mbua ukakweli vanu si wazima shakar na uju wa udamba kaya si wazima heze hanywa giladhimu udamba si wazima hezitendwa da ukaya haini mwananyasi ujori kubali maore ukaya yeye mkomori yavungi ladhimu ya hunde posto jo wa mtuwani jo wa mwali jo wa ngazija ebenge kwezi watukufu nga mjenda na ukazavanu msutsa njaka anza njeni kemle shansuka utsaha njeni wenesa ya ukaya ni wananyasi wa mwali ngasi wazima au kaya yo mwali shaya komor yo ngazija shaya komor yo nzuwani shaya komor yo maore shaya komor ngarambu wao ya ukayasi wasaya niso shemele ya ranzibanu karanzendo siku raona ya Republiki Islamiki ya tolwa rirambuwa ya ukaya waiti manadamu ikao ngwanzo emasiwa ya hatu shaya jaya ikaza dzina hari ambao Union de Comores ya bo Union ça veut dire ka wawandu watsambaliana halafu wendoa watsanganyihe hamikataba sha siti wadzima ila yonesa ukasisiti wadzima yongo hamande de Union Européenne ye Italie yo sawa na Faransa ye Allemagne yo sawa na Faransa ye Espagne yo sawa na Faransa no haina wanungo na yentia hao shawatsanganya wafanya Union Européenne yongo hamande Ameriki Etats-Unis d'Amerique haini etangiona ongo upande wa hayo shawaja watsanganya wazima sisi zoni zora rijarifanywa ya ukaya sisi ti wazima baikwa harume histoire bai kwa harume histoire shawa lakini yabo harume histoire hiyo idohuja no badilia wandu waja wajihundu kahaba sainu si uparwa Republiki Islamiki de Comores ebenge kwezi watukufu gailadhimu rike hashiri gailadhimu hasonti pia haina mndu yafanye za mladhimu yaone joka maswila hahosoni mae vanu kabati mndu endeleyo mbio hamndu shamndu kutsojendelea mbio he nafsi ya moyae mndu kutsungondo mbio hoa nahe mndu ndo mbio hoa juhu hamande ikao rikanda sinao wenji ze sedalike meali ze naserdini ze iburombae ze jaenfwa haya wao wonti pia wao waze wahangu ze mwamedali ya sanali wao pia wao waze wahangu na kaweshi wazimande minao engwa ondao wenzao pia haba sainu ngwanga mdomba marehemu yabo minde nabaki maudu ngamjuhenda sha ngiladhimu emadzina yanu bona shinda na yaretene zabarindini dezila njema za hao de yala malezi wanika de ila taratibu na waona neze fikra njema wakanizo wakahanza wazitie haruma yensi bai kwa jahundra bahati wazitia shawa lakini ziribaki shasi wana hao nano wajuhu wao rizirenge batu ngeladhimu rendeni hizo insha Allah wana bao waje wazirithi insha Allah hao Mwenyezi Mungu ajailie rikena muo rizione zirealizeha hanza he rabbal alamina ebonge ngarchuhenda na ukazavanu rimwambieni ukaya Allah le 17 février Allah le 17 février hasonti pia haina mwanadamu na tosana ya kenti ya fikiri le 17 février
haina mbaba hanu ikaondo yaliyo wajo ushinda wende harume makungumanyo apariani hao hama moroni ngabo makungumanyo ajuka ukaiho hama mwali wasawaji deklare haina ujoshinda yatsengele ya haruma makungumanyo hamanda yao ijoka muhimu yo konsei rifanyao shakaritumwa byani mwende mananga wandu wadungu transforme makalma ukawende wakansi haruma zekana pesa hao halafungwa riparao harirendo nziani rendera ulowa rendera sise sinde namna yo na mtsodaza mkenzi na mtsokansi nyinyi haruma yeziri wosisira kansi haruma zekanape nyinyi na mtsodaza mkenzi haruma yeziri ba izondrabo bai kwale wa mtu kauparo hundara likume nlezeri alishenda ni mbesheni yeriali shayo hule ijo kirinde wakati ni diwaze nrensi yabo wewe wahandani wende ukozo izo kweli ekazi jasi sinderi hima urifanya shabanu gejohenda wakati nibaliliwa bumana mamkomori gejohenda hata wakati hoto hundaye taratibu ya hutowa yeriali hiyo na beukayanga mrumioze reali shenda ni huveshe yeriali ngamjonda hata wakati mjobaliliwa izo pia ngari zionawe namna zifanyisha hunu gejoenda wakati homdu retire mapesa he namna inu izili hane hunu haukayangwa rambu hauka ila malia hao warimikao shaketu warumishia shangarenga urimeha haruma zilansiza hatu woo ngotwali hao namna ya ukaya habasa toujours ndeze sheki ambesendo zidorumishia bai shandogoza ukamdare retire mapesa he namna inu gejoenda wakati gejobadili habu mwana mamkomori ebenge kulamha bomana ama wabakisha komori watuhundaye bahati wa jahunu mana sisi karsomba kabanu sisi rijahunu hautajiri haujawsha rija hataabu shari hunduze bahati rija ebenge wewe manama watuhunde bahati wa haja ngamuhambio ya ukaya heila baba hati ntiti uiona ukaya wakati ngamshindo tifanya jau ngejoenda wakati zilana joshila nifanye nti amjobaliliwa no wenyi yenti inu ikeka njiuzifanya yabo wakati huo huwewe de ujosingamanyia shatsindami au kama mjojihunda abantu amjohunda mbaindunde yako ila riali na jodo ibeha shayabo gamjorudi nsanganye neze riali shenda nifanye riali 10 njirumilie huno yawe utosingamanyi handa we ebenge mwanama kairi wewe wawe ukensi ujeleze ujifikirie wono msikubali wandu wacha wado uhadaya wandu wado njaruma wa zero zozo si wambakaya wandu wafanya we politiki de malidori politiki de majau ba wao tindo watabi hao wao ngwatabi hao sha kwa tutabi haku rahana wewe boraya ngarjoenda na huu kazabanu nimlaheni nimwambieni mbite mfumbili njema ya khairi na huomba Mwenyezi Mungu kaya insha Allah ikele 17 Fevrier lirirwalie marunda hasonti pia imbana woi yakahamba lienti ya hatu ho hanza he rabbal alamina nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.